Салам, менин YouTube каналым катталгучулары. Бүгүндөн баштап бардык нерсени тарта баштайбыз. Туурабы? Кеттик, анда сууланганы. Азыр эми боек жок. Кандай болуп калат экен? YouTube каналымда биринчи жолу съемка башталды, ошондуктан аябай толкунданып жатам. Буюрса достор, аябай кызыктуу видеолорду киргизе баштайбыз. Мен менен болуңуздар, катталыңыздар. Так. Кандайсыңар кыздар? Десең эч ким жок. Майя. Кандайсың? Так, бүгүн сууланалы эч ким жокко? Же эртемен мен эле келемби? Эртемен эле. Эч ким да келбей туруп, сайкал келет. Так. I know, I roll, no drip, this a river, I roll, no drip. I roll, no drip, this a river, I roll, I know, I roll, no drip, this a river, I roll, no drip. I roll, no drip, this a river, I roll, I know. Мен ушинтип боянсам эле. Не, визажист жокпу? Визажисттерге барбайсыңбы деп эле жазып беришет да. Ушундай байкушсуңбу деп беришет го. Эми өзүм боёнгонду билсем, не кылайын деп эле. Андыктан достор жазбайбыз. Визажисттерге эле барам, бирок өзүм деле окуп бүткөм, ошондуктан мындай бат боёнуш керек болгондо өзүм эле боёном. I roll, no drip, this a river, I roll, I know. I can chubby belly bigger, now I eat good. Not one, not two, I'm talking three good. You move shaky, you play me, you only preach good. Tried to zone me, you owe me, you should've schemed good. Now I got you alright. Hot girl summer, had to put you on nice. Talking on my ear, alright. She just want the Louis, but I got from Off-White, right? Мына достор, мен даяр болдум. Азыр Кудай буйруса КТРК телевидениясына барып, Эрке Сары программасына, шоу программасына катыламын. Даярдык сонун, маанай 5. Андыктан кеттик. Биз КТРК жакындап калдык. Маанай сонун. Урматтуу достор, бул менин биринчи видеом. Ошондуктан мен аябай толкунданып атам. Сөзгө негизи эле жокмун. Ошондуктан болушунча кызыктуу маек курганга аракет жасап атам. Бирок эми 3-4 видеодон кийин көнүшүп калсам керек деп туруп алло деп коеюн да. Алло, кирип атам деп койду. Бүгін 1 саатқа geçip кетті, 1 саатқа geçip келді. Бұйырса жақында шығат, сонун чыгарылыш болот. Бизге эң жакканы бул ырчылар биздин айткан сөздөрүбүзгө көнүп, алдын ала сүйлөшүлгөн убактарга келип биз менен чогуу иштешкенде сонун ушундай проектлер пайда болот. Көпчүлүк ырчылар эле ушундай нерселерден качып корко бербегиле. Сен өзүң билчи. Сен аялың менен табышып алчы биринчи. Эме, биздин үн оператор. Ошо, буюрса иштеп атабыз, жакшы сонун идеялар жаздык. Бүгүн сайкал өзүн мыкты деңгээлде көрсөтөт деген ишеничтебиз. YouTube каналга жазылгыла, лайк баскыла, жакшы комментарий калтыргыла. Ошо, кыргыздар бири-бирибизди колдойлу. Жалка болбойлу, Кыргызстанды оңдойлу. Эрке Сары башталды.
сайкал азамат. Бары жакшы. Бирок алдыда оор болот. Коркпо. Шамо ошондо YouTube'да көрмөндө. Айка ойлоо. Биздин Адида ТВ каналыбыздан көргүлө сайкал менен Эрки Сары шоусу аябай болуп атат. Оны эмеге YouTube кал? Камера боюнча КТРК же бир ТРГ кетишти болду. Же жолбосунан эме бар го. Любимый деп бир каналыбыздан келет. Мне третью камеру. Да. Так. Итак, мы сейчас работаем до конца. До конца. До конца, пока он на вторую камеру скажет. Ну а мы продолжаем. Начинается отбива и вот этот кадр. Окей, до конца. До конца играем. До конца. До конца. Аплодисменты. Поехали. Assalamu alaykum mardaqlı görermanlar, Erki Sары muzikалық koyun zor programmasının görmanları. Biz qayradan özümüzün şovusunu başlayız. Aldığımız yarım saat sizler için sonun manada ödüttük işinim. Emi, surap koyayım. Malcamda telip kendinizde de turabı. Kursattıgan paytıp degende iştim barın jeyiştirip. Oşonluktan barınızları жақындап ekranға çakıram. Biz bolsa jıldыздарды sınaganda ulantabız. Bizde konakta tosып alыңыздар. Сайкал Садварқасова! Dayanız. Sakı Brattan менен Акубрачка аз баштайт. Ана месе точно да точно. Точно. Келдик биз баштайбыз. Writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient. Азыр сайкалды неме токтогул кесинен алып келген ток менен урабыз. Көп жыл ары оштон бишкекке өткөндө ошол сууну көрүп биякта эмне болот деп түшүнбөй аткан болуш керек. Эми ошону түшүнүп беребиз. Ошол суудан ток алынат, анан ток азыр колуна тиет. Ошол. Выключили, оказывается, сейчас включат. Ага. Только надо проверить, чтобы реально включили. Чуть-чуть. Хорошо. Тиіп туруш керек да. Канча больнее болот да. Ор катыраак оорутсын деп атасың да. Эми кайсыныкы? Это ахтын макинке. Баспай турчу, пожалуйста. Баспайм. Вообще жаңа зажигалкаң бар го. Ошондон да ыстырат катта. Несі? Зажигалкаң мына тысылдап алып, кене деген дөрөшү. Ошондон да азыр. Бэк, мы вас ждем. Не аз. Ток. Все равно ортатты да катыр. Жо сен мо кийимден өтпөй калып. Ой, ошентип калып эле талкоосун. Жок. Өтпөйлө. Сен баспай атасың. Мына баспадым ба? Ал меники эмес, ал кейинки. Ал койбой. Так, четвертая камера сюда. Сейчас будет работа с экраном. Повтор. Кейинки. Ма, баспай койчу. Ма, аны басылсынчы. Первая камера останься там, Ахтана держи. Вторая камера, помни, да, тоже Ахтан крупно. А может на ногу? И потом второй Нет. наезжать будет. Просто өтпөйт алды. Хорошо? Плавные наезды. Все, пожалуйста, зрители, подойдите, музыки нету. А это же түрлі экенсің. Сейчас. Сейчас они просто выше, да? Не, өтпөйт. Все. Рядом сидячий сосед был? Давай, брат. Одного парня не хватает? Не, мо кийимге тарап кетип. Тийгизсеңиз могу. Жок, кандай ортатпа катуу, а? Да. Сейчас. Не, өзүң билесиң. Не, ясно. Өтпөйт да, иште өтүп вообще. Не работает. Билсең? Койсоң. Может, мон зарядты унутуп калгансыңар?
Я только зарядка. Снимал сам? Подсъемки есть у тебя? Нет, Вот эти, вот эти. Давайте. Мы на самую минимальную. Снимаешь, да, тоже? Каждый конкурс обязательно здесь подсъемка должна быть. Оттуда вот сюда. Обязательно, потому что иногда вот бывает, там надо где-то склейку. И вот такие общие планы, они очень нужны. Ладно? Обязательно. Любой конкурс стабильно здесь кадр должен быть какой-то, подсъемка. Потому что ситуации разные. Видишь, рэп снимали там, один вот так. Сейчас шокер вот появился. Поэтому надо попросить здесь сейчас. Экиле болды қойсаң ба? Сен киімден болып мен голый болып. Менікі жеті. У нас следующий гость во сколько пойдет? В 3. У нас час остался, да? Полчаса осталось. 35. Кимден өтіп отау негізі? И может это трем голый. Чоң өтіп көріледі просто, кішіне. 3 конкурса еще. Жоқ, қаласа манділде гол ұйғылайын. Жоқ. Нұрдана, алды тұрғаш, пожалуйста, мен рад тұршы. Раз. Дағы 4 конкурс бар екен сайқалменен бүтірейлі. Бұл шыңдады, етке әнші алғай. А вот начали. Қамауыт кетіп Анықтан сұраш керек. Қасымақта нервтің көп алжақ. Өткенде кімдікіне бұттың өті келік? Айзадағы көрген бұса жамғыш жеу? Анда 2 қып бер, пожалуйста. Аны, қолмен көтер алып алам, бұтын іште алам. Реально, реально. Братандарды екені вот это қорады, есте солай. Мойныңға давай. Не, аяқ сөйіп болып қат, балтырға қойсаң анда көріп. Орт өткен. Все, давайте, поехали. Ахтам. Потом будем пугать. Время. Ребята, Эрбол, готова на запись? Все, давайте, свет. Динамичный свет, открываем программу. Выходим через объяву. Бастан. Ай, чоғый. Нет, нормально. Все, нормально, гөйт қосың ей. Гөйт. Можно шутку ақтан. Мықты маға берсең, менкі. Армана музыка. Раз. Готовы? Давайте начнем. Суық жүректі сұлуаттыр десті Арғызды ұрдала, жылғызды ұрдала Уашыл ұрдаса, өмір нұрданат өмір нұрданат. Смотри, мы сейчас заканчивали бит-баттл. Там бенда не было, да? Сейчас будет бенд. Кстати, бенд. Оңайлы, қорқпаңыз, бізді тоғырып тұрады, емін. Кейде энергия алып тұрған жақшы да, кейдечі. Сондықтан сізге түсіндірейін. Қайрат ұрдап бересіз, мен ұсқач. Жаңылған жерде тоғырып тұрады. Жоған, мен жатта алғайым да. Жатта алғайды? Міне қантығына ұршы отырмыз бір деген дейші. Мен бір күн, 2 күн жаттайым да. Өттік тақталғанды, кеттіге өтшүрледі. Кеттік анда мәсем, сайқалдан баштағай сал бетті. Йомес я и выжида. Жақсы. Мен ғана айтып берші, сайқалы беркі қыз, ең алдында. Сайқалы беркі қыз, ең алдында. Қолчағыз Барыңыз, суыңыз, көп жүрет сұқтады, сүреттен айтпасы. Гүлшай Режекенің жанына барасың. Үстелге шығасың да, айтып бересің. На. Жоттадың да тұрып. Жотта әлбәйді бұл. Оптың ойлы, чоң рахмат. Қолшалар болсын.
Kıyalımda yaşaysın oydu ellerin karakterin şaşırbay anı sezbedin kusa bolup söz aytsam cevabım berбедin kunda kelчү жерге sen nege келбедin. Все, Эрбол, мы же вчера отсняли эти. Неправильный ответ, правильный ответ. Этих звуков хватает, правильно? Нужно их рассадить всех плотно-плотно и отснять. Чтобы вот эти пустые места не забивать нам. Урматтуу достор, ушинтип биздин чыгарылышыбыз соңуна жетти. Мен ойлойм, силерге кызыктуу болду деп. Бүгүн болушунча аракет жасадык. Эмне дегенде бул биринчи чыгарылыш. Мындан ары да көптөгөн чыгарылыштар бар. Барыңыздарды жакшы көрөм, барыңыздарга ийгилик. Ал эми менин YouTube каналыма жазылганды унутпаңыздар, комментарий калтырыңыздар. Сиздерди сүйөм. Все. Кыска нускала.